min October ninga Thursday ni hian The final messengers campsite chu. He video hi mi mazinin SAWMNA angaya. Campsite Hawnna hian Ihun lut tak senga. Hei huna hian lo tel ve ngei turin kan sawm a che. Hawnna program hi dar khata chan ani dona. zai pol te le zai thiam te zai bok Program zoa alom na loi min ki chu chau turin kan sawm bo chu. In hemi program follow up na atan hian. Period Sunday ni thleng hian revival program nei chun zom ani dona. Kem pi hi cheng sa ani dona. Ai zo da tangin su bo pier bo cheng da ma na. Sadi kar so ni bo. He revival a local tu zong zong ten lok na chang chewi la ti hi kan chong chai na ani bo. Hei huna hian mu ngei che kan dei se. Mu ngei che kan dei se nia o.